Ja sam Marko Kozjak, suosnivač sam tvrtke VMe koja je osnovana 2017. godine. Sam koncept imena je nastao iz VMe, znači Vito Mihael, to je moj sin i od mog partnera iz tvrtke, znači sin. Cilj je bio da naši klinci znaju što jedu. Od 2010. znači do 2018. godine sam bio u sektoru FMCG-a ili ko menadžer ili ko direktor. Plasirali smo hranu na tržište i nabavljali, znači i samim time sam vidio nedostatke i pogreške u samome supply chainu. Da sam u principu kreirao firmu kako bi napravio korekcije toga sustava i doprio do ljudi više sa tom bitnošću o sljedivosti hrane. Automatski ako je hrana na tržištu trebala bi znači biti zdrava, već je prošla znači određene provjere. Ono što smatram da je bitnije čak od tog segmenta samo zdrava hrana je znati tko proizvodi tu hranu. I ovo je najjednostavniji način. Klikneš kod i saznaš u principu proizvođača koji je proizveo tu hranu. S time da smo samo nadopunjavali naš supply chain, znači krenuli smo sa sljedivošću hrane, dokazali smo znači tu problematiku i u principu plasirali smo do sada preko 25.000 tona hrane na tržište sa QR kodovima. Vezali smo se na food waste segment, znači spašavanje same hrane, tu smo spasili preko 750 tona, znači unazad godinu dana. I prešli smo znači, na logistiku da bi umanjili znači, CO2 emisiju. To smo na godišnjoj bazi oko 1000 tona umanjujemo CO2 emisije. Napravili smo zapravo cirkularnu ekonomiju. Danas već možete doći u bilo koji trgovački centar i naćete ovisno o sezonalitetu 1, 2 ili 3 znači, proizvora ili čak i više koji imaju znači, QR kodove na sebi. Kada ih kliknete dobijete znači, PID, to je identitet proizvođača ili profil znači, proizvođača. Kako funkcionira, znači nije potrebna aplikacija, upalite kameru na mobitelu koja je integrirana već aplikacija zapravo za QR kodove i pređete preko koda i otvorite znači, praktički web stranicu. Na tom PID-u nalazi se znači, osnovne informacije o proizvođaču, direktan kontakt, lokacija proizvodnje, lokacija znači, samoga OPG-a, galerija slika, certifikati, njegove poveznice, s kime je povezan i s kime surađuje. Napisali smo projekt za poljoprivrednike iz Sisačko-moslavačke županije, odabrali smo 50 poljoprivrednika kojima smo omogućili digitalnu sljedivost, znači promociju i marketing. Pomoglo im je prije svega da dopru do ljudi koji nisu znali da oni proizvode znači, svoju hranu i da mogu i direktno kontaktirati i naručiti njihove proizvode. Po pitanju same županije Sisačko-moslavačke njihovih poljoprivrednika osigurali smo sredstva znači, iz naše tvrtke da i za godinu dana osiguramo dodatnu promociju, dodatan marketing i njihovu vidljivost na tržištu. Budući da VMe radi kompletan supply chain, znači krećemo od proizvođača, otkupljivača, logistike, znači trgovačkog centra pa do samoga povrata znači, hrane, prepoznali smo to tržište da bi mogli krenuti kompletnom digitalizacijom i prebaciti se u kripto svijet. Htjeli bi napraviti VMe Coin. VMe Coin bi umanjivao CO2 emisiju. U prijevodu, sve što VMe dobro radi, praktički bi se rezultiralo kroz kriptovalutu koju bi korisnici kupovali.